برئيس مصطفى نعيمي وكولاري سياسية شامي شوي كراستان خودت قال مدى بيتن طيب لسر روشا حلبي او شروب هفشونينكو لسوريا هنا برئيس مصطفى تو بخيرات سپاس جبو آمدبونا تل کردستان 24 دسپیک و خواندن آوا ورگیرم لسر افروشانه حال سوريا تایبد لحلبي رود داتن. مساء الخير. إفار باش سلاف اشتروا ج بينرين وين كرسان بسوشار بيقومان تشتر حلبية تشيد بتايبت لق تاخن شيخ مقصود واشرفية دلتش جبركو قرباني هي لويدا بفتشون هن خلكين دبن قرباني خلكي سوريين ولاتين سوريين جمافي وانكو د دولاتي خود بجين ولا بارزگاهی خود بجين از دبینم کو خوینا سوری سر سوری حرامه نابه و رکفتن جی هنه دبی کو اف رکفتن بین بداوی کرن از دبینم کو درش کرنا کو چه دبی کو او سدما سرکی یا بردوامی یا رشتنا خوینه لسوریه الگوری خوندنا من وک خوندنا که دست بیکیش بو مشهد سیاسی کنها هیت دبی کو زمینه که باش چه ببه عالیه نشتیمانی عالیه مرووی بو آوا کرنا ولاته که حمالی تیدبن دبی کو او تشتكو نها تشيد حمالي از بحثا سرشتا او اگو تشيبو يا فيداويج عالية او جهكو هيزا سوريا ديمقراط لويدي اللي تاخن شيخ مقصود واشرفية زور باشه وك ما تبيني كر بشتي سردانا بله زور باشه كاك مصطفى يعني هيك دزانين پشتی جنافچونا رژیم اسد لمها 12 سال 2024 تر خلق لبند آوه که بو کو تر خوشگذرانی وگره ناوا سوریای تر خوشی وگره آزادی وگره جیان وگره یعنی حولاتی بشویه که گشتی سوری لبند آوه که بون براسی به همون پیکاتین خوبه لپشتی نمانا بشار اسدی تو دزانی کووان گروپانه وان چکدارانه ایرشی سر علویان کرن قتل عام کرن ایرشی سر درزیا کرن قتل عام کرن ایرو ایرشی سر کردان دکن حولا قتل عام کرنا کردان ددن دوان تو تاخاندان یعنی اف ایرش و شر و پفچون براستی دبرجواندیا احمد شرعی دانه دبرجواندیا حکومت نویا سوریه دانه از نبینم لگوری خوندنا من او سرشتا کو هی کو رژیم الشامه هی کو بخوازه ولاتین سویل بکارمانجلی فعل و رد فعل ویجین وقت ما بحث سرشتا ویک یکر از وقت چافدیرک بجم دبکو دویکو نخشه سوریه بگشتی کو همه ولاتین سوریه تدبن و بویجی دویدی تنی از دبینم دویکو همه عالی یانجی اولویتها مروویل برچاو بگرتن دشتاکو حکومتا سوریه رابویه با او اپراسیون هایه فشار السر آلین ترکی جبو رزگار کرنا شامه و مدید جی او رین کو چیبون و او هفدیتنین کو هبون لی اف لگوری دیتنا نها کو لتگشتنه که هبش جبنگها ولاتی بونا سوری وک ناستامه که گشتگیر جبو همو خلک سوریه نابکو داخوازین زحمت هبن كاك مصطفى دویکو داخوازین باش هبن و هزک سربازی هبه ده صلات به كاك مصطفى جنابي و كولاري سياسينا يعني هن باش شارزای سیاستا سوریا یا رابوری و سوریا نهاجینا يعني اف جروبين چکدارن کو دورپیچ وان هر دو تاخان کرید تاخن کنشین لحلبه براستی اف چکدار
فرمان توجیه جشامه وردگرن یان جی جدر و شامه بواناتیتن أخي الكريم أنا براي كنت عزيز في حي از لحلبي بوم وزن زيكي تاخن شيخ مقصود واشرفيه لا بوم يوجد هنالك حصار تش على تشدور بيتشك المواطنون تنيا ولاتين سوري كون في هذا الويدا هذه بون البلدتان كل أو ناف البلدان فان تاخان يقومون دجين بشراء هذه تشتين من خوا يروجانا حلب دكرنج ويعملون حلبي بشكل وفتجرن شرس باوايكي وبشجاعة اساي ولكن ليه طبيعة وجود سرشتا هبونا هيزن سربازي ربما او هي لهي السبب دبكو الرئيسي او في سدما هذه سركب الاحتقان ياكو كذلك ايضا او الو زي تشيبن هروها داخل هذه المنطقتين هولدانن او هيزن لور دوانتا خاند كو بفچون الجل هيزن حكومتي بكن ام بحثا دسبيكا كريزي بكن كاك مديت مصطفى ومتيبيني بريا بحثا دسبيكا كريزي بكن كاك مصطفى يعني تدي بجي اسل حلبي بو نزيكي وان دو تاخانه بوم دورپیچک لسر وان تاخانه نیه یعنی ما داخوانیش خلکی ناوا تاخی ورگیت یعنی نک جهیزن آسایشی کو طرفک ده وان ناکوکیان دا ما جه خلکی سویل ورگیتیه ام پیرا آخفتینه ده بیجن بله دورپیچکا تند لسر هر دو تاخین مهیه و آسایشی ده بیجیتن هولا ایرشکا برفره جبو قرکرنه جبو پاکتاوکرنا رگزی تایبت یا کردان هیا یعنی ما بس من اویا اف گروپین چکدارن و داره توجیه فرمان جشامه وردگرن احمد شرع آگاداری وان گروپانه یا اف گروپه جر دست حالات احمد شرعی دانه نعم بله المجموعات او جروبين يانجي او شركر او ان دناف وزارة برجريا سوريا دنا او الفرمان خواج فرمانداري گشتي دستينن او جي احمد شرع وزير برجرياوي وسروكي اركان او انكو سرپرشتيا اوبراسيون سربازي دكن ليه تايبت ب از بحثا او اوبراسيون يانجي او خلكن كو درد كيفن كو چبرد بن جي خود هرن او برانيا وان خلكي سيفيلن كو جوان تاخان درد كيفن دچن حلبي تشتي خود كرن و چپرز گريكك تنية او ولاتين كو دوان نافچيان دنه يانجي تاخن دنيا حلبي بفيكي جي دفيكو ام ايرو بحثا هبشيا بكن وام وانا الو ناكوكيان بداوي بينن برانيا وان وي خلكي كوج فانتا خاطر كتن جي بيكاتيا كردين او راستي تشتندو تجيا نهاتن واز بشتراسم كو دولتا سوريا هيرو بتشافي ها ولاتي سوريا لواند نره يانجي حر ولاتيه كي سوريا هبه ونخوازه في روشي آلوستر بكه باشه کاک مصطفى اگر ولاتک به چاوی حولاتی بونه به چاوی حولاتی بونه تماشایا حولاتین خو بکتن به وی آوایی تماشای وان دیکتن یعنی به چک و تانک و زری پوشان ایرشی سر وان دیکتن یعنی به دانستاندن و مفاوضاتان و ناکوکیان چاره سر بکن یعنی جنابت دزانی اف چندین جاره ایرشی سر وان دو تاخان تکرن یعنی جعالیندن ایرشی سر حسدی هاتیه کرن سر نافچهندن هاتی نکرن هولاتین سویل بوینه قربانی هولاتی بریندار بوینه ازدیین وان دو تاخانه بیاننامه هیا نزانم جنابت بیاننامه وان خاندیه یا نه دبیجن مترسیا قرکرنه لسر مهیا جالی وان گروپان و داخازش کمالگاه نیف دولتی دیکن بهانامه ورن یعنی اگر دولتک بخوازید به چاوی هولاتی بونه تماشا بکتن به چکی ایرشی سروانا دیکن دولتا سوريا يعني جهازن حكومتا سوريا كو برسفا وان ريشان تجبركو او آلوزي كو هاد كرنا اف خواندنا كده سبيكية او قناص هاتن بكارانين هزن حكومتي هاتن ارماج كرن بشتيوي جي قناصان چون مشکین دن یه مامناون پشتیوی چون مشکین گران پشتیوی جی چون درون بکارانین کوش شیخ مقصود و اشرفیت
دەردکەتن ئەوژی کۆ هێزین سووریا دەموقرات ڕاگەهاند کۆ هێزین خۆیان سەربازی دەرخستنە و بەر بە ناوچەیان دن بەنداوا تشرینێ برنە لێ ئەب پشتی vêvekşandinê alozî hebû tesعîd hebû û ew tişta ku heyî jî niha sedema sereke di alozkirina vê rewşê ew jî mîkanîzma li hefteyê gêştinê ya siyasî ye şan tên Şamê karin bigên çareseriyekê lê piştî wê li ser erdê biriya tesعîdê kotêkirin keremke کاک مستەفا جەنابێ te ez bawerim baş şarazayê dîroka Kurdanê li Sûriyeyê li Rojavayê Kurdistanê taybet piştî ehdasên 2011 tu zanî Kurdan gelek qurbanî dayine tu zanî mezintirîn rexrawa teroristî ku Daeş bû li Sûriyeyê li ser destê van hêzane hêzên Qesedê ji nav çûne hatîne şikestin tu zanî wana gelek bergirî kiriye ji bajêrên Ereban kirîne ji Sûriyeyê kirîne yani ev hemû qurbanî dayine yani bi asane hêzek bêtin ehmeşere hatiye ser hukm bêjîtin nabîtin hebin ez ê merkeziyetê bi kar anîm ji şerqê bû xerbê ji şimalî bû cinûbî her tiş ez bim yani tu vê yekê nabînî ku êrişa ser durziyan ya van grupane şikes anî îtir paşekişekê niha durziyan etirafê bi hikûmeta Ehmed Şer'î nakin yani بۆچی بابەت بگەیتە vî astî ku Kurd jî îtir etirafê bi Şamê nekin yani بۆچی lamerkeziyetek durust nebîtin nerîna te lamerkeziyetek durust bibîtin ji bo Sûriyeyê baştir niye ji bo serkeftina hikûmeta Ehmed Şer'î dibe ev çareseriya ku tu behs dike em ji wezîrê bergirî jî behs kir merhefa bi qesra behsa pêkateyeke serbazî di çarçoveya wezareta bergirî ku sê feylek bin ji hêzên Sûriya Demokrat û ew jî tevlîbûna wan piştî wê bê di nava wezareta bergirî lê xalê nakok hene ew jî sedema serekeya pirsgirêkê ye ewên ku yan jî ew şanda ku daxwaz dike dibêje ew destê wê li ser wê navçeya yan jî wê cografiya ku hebe û tevlî wezareta bergirî nebe û ev çi dewlet tuneyê yan jî dewletek serbixwe ku du yan sê artêş yan çar artêş tê dibin artêşa Amerîkî wek nimûne yek ji artêşên pêşketî emnî de serbazî de teknolojî de ew jî serweriyeke wê ya navendî heye ku ew jî Washingtonê nabe jî ku rêveberiyên cawaz hebin û bu hebûna wan rêveberiyên cawaz dê alozî çê bibe dê pevçûn çê bibe her wiha nabe ku ew dezgehên siyadî bi serkirdeyatîk hev beş bi lê divê ku heme li Şamê bi ew hêzên fer'î ku karîbe destselata wê hebe lê em hêvî dikin ku ev tişta çêbûye ev pevçûn dawiya riştina xwîna Sûriye bi ew jî biriya hesedê têbigihe divê guhertina çêbûyî û tevlî proseyê bibe û çi tevlîbûna serbazî bi ku ew jî mîkanîzmaya ku navnîşana sereke rawestandina xwî riştina Sûriya be برئیس مصطفی نعیمی و کولر سیاسی ج شامه شوی که راست خود گلمه بو گله که سپاس بو زانیاریت این هر هبن